Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Nagbugsutan Eco Park. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Bakit? Umalati wakman be, tiya kada Domeng. Wala. Adalay bagaking ko na. Lubat ngamin ti cellphone ko. Katiya ito barangay hulay na i-charge ko man. Alang nga ta sumaruno ang matlaang na madamdama. Tamakitsinda kami man kanrusa. Sa dumagas kami to, ija po ni Raria. Ay, bakit? Nung makitsinda kayaw, kumatang ka man iti dalim ti manok na adubam tao. Ay, saan ay amadikan ka day jay? Idinto kat kumaro man ng tagauts mo, dita. Mabalin, basta sagpaminsan laeng. Makasidsidak nga rud. Sa bagay, sagpaminsan mo't lakad eh. Saan siguro mo't adakas? Wala. Uray anya abanag no nalabas, dakes. Kunada nga rud anya na ya. Alawon, isot gatangag. Nay, bagim mo't day ta. Kan maisa, amumutan dagiti maiparit akanayon asidam, makabuka. Yan aya. Imo takit din ti bagik. No ipatay akita niya nga rud. Hey, uray kaskasanaw. Napagustuhan tirik na ken bagi sakbay amaon na. Naha? Nay, anda kayo mo't gamit ti balay tatang? Wen, yung timplanak ni Rosa iti kape. Ngam ni, pinanawan nak maitag laban sa kanaon. Wan nga taan. Nagadungamin ti inwar na itaya na murngan may. Basbasahan niya matday ta. Wen. Nangalami ti daytay. Inted ti may sangam amok. Kaya't na may pablaak ti pakasaritaan dayta nga Eco Park. Iso nga'y pasurat na kanyak. Maysa kadagiti sagibo day di apolakay ken kaanakan ti agdama presidente day ta proyekto. Aya. Kas paset ti programa ni PBBM papigsaan na ti turismo dito ipakilyan. Wanga road. Napintas na ito ang lugar. Sa dino na ito Domeng. DJ Ilocos. Nasulinak ang barangay ti akin sakop ditan. Makadanon tilugan. Wala. Nga mantalabas ita pagnain, ta saan pa makadanon tilugan iti mismo aparke. Nga no motorsiklaw. Makadanon ka no iti mismo aparke. Kasla kayat ko. Nga, anya ti kayat siyaw. Kasla kayat ko ti mapanagpasya iti da ito ya lugar. Sigo ni ti mabasa dito'y ket naidumduma aparke da ito'y.
Napintas ka di at talaga da ito aparke, Domeng. Napamkaan? Sa anak pa nakapan. Ngam napintas ka no? Isa mayat no intay agpasyar tatang. Woman, sakpay ang mapantayo kadag iti sabasabali a lugar. Dito'y pa'y mismo a lugar tayo at ipasyaran tayo. Awo na. Ado, ti mabali na pagpasyaran iti Ilocos. Kas kuma iti kapurpurawan ako nada. Nagiti windmills iti Ilocos. Ken ado pa'y. Wow! Nagmayatan no mismo adatatang tinakapanunot nga agpasyar. Uy, naurnong santi pensyon da. Isa amayat terik na da ngagpasyar. Tada nakasagana agastunda. Talaga ang naurnungan Tawan mo niya paggastosan da. Ora, tadamot bingay da bagas. Iti ipatpatalon da at awid da kada lolo ken lolam iti agsumpangir. Wendom, naisaganaan dati panaglakay kan panagbakit da. Iso nagasat kang anak da. Ta saan ka uring agparikot kada kwara. Wala, Dom. Sana kakas kadagiti daddo mga anak ang maturturan da iti magastos para kadagiti naganak kadakwada no da sa gubanit da. Uy, naimbagla da kita'y nakaadal nga anak-anak astrak iti napinta sa trabaho Nangruna na kita'y addaan iti health insurance. Akaraman na mabinipisyara na iti naganak da. Hagpay suday ta, Dom. Ngam tinakakaasi kat dagitay saan anak kapaadal iti anak. Sa awan mo't dakila pagsapulan da. Husto ka. Tulo utang tong ti agandar na parikot na iti kwarta. Wan, Dom. Agpay so nagasatak nga anak datatanggan nanang. Taawan ulay parikot ko kadakwada. Angam, iti sabali abanda. Saan tan saan nagasat Apay di mo ituloy. Anyat ibagam ko ma. Saan tan saan nagasat kas agasawa, Dom. Anya? Apay ako ng pikasta. Wan tawan anak ta. Nada ko maanak ta. Naragragsak pa'y nga ta kumadatatang kan nanang. Kan amangan pa'y kit di no kanayon di pa nagpasyar da ang kadwada ti apu ko da. No adda ko ma. Awan mo't basol ta, Dom. Saan ta matapagayatan ti kawan pa'y anak ta? Saan aya? Uwan mo. Anya nga tangagpay sa ti parikot. Apaya saan tamat langan na madaan iti anak. Anak tayo mariknak agatan ko. Tsak may wakas iti panunot ko. Tinagsarsaritaan mi itay ka ni Rosa. Pudno. Nada ko maanak mi. Lalabit ang naragragsak pa'y nakatugangak. Tanda po ko na. Mabalin nga ipaspasyar damat ko ma. No kastingad da kayat da pagpasyaran. Nalabit na kadwami ko maaman pa nagpasyar. Iti suratek nga Eco Park. Sapay libre kami ngagpasyar ijay. Tabali bonus ko nitakin ko nga ex-abroad. Pagpagapunan, iti panangisurat ko iti pakasaritaan ti Eco Park. Eco Park. Napintas sa negosyo na ijay. Nagtitinulada na. Nagtitinegosyan ti kasta negosyo.
kayo at talaga, Rosa. Agasem, naglawak, nagpintas ti binangon da Chairman Gusting nga Eco Park yu dito'y nagbugsutan. Pasat day ti panggap ni tatang. Amang papintas iti barangay tayo, ising. Malaksid a papigsain na ti turismo ditoy. Kan additional income pa'y dagiti bumarangay. Pumintas pa'y ti aglawlaw. Uwan nga, Ruth. Kaya't talaga ni tata nga umada ti job opportunity kadagiti jobless a kabarangayan tayo. Nga isuda, ti alaan na nga agaywan kadagiti tarakan iti farm. Kan, mangpatalinaad iti kinangayad itchay. Nagpintas at talaga. At damat entrance kadagiti mapanidjay. Ay, una. Tapno, at damat agpaay kadagiti empleyado. Kan, para pagpakan kadagiti at itchay. Napintas launay. At da sirbi ti kinabaknang yo. Ngamno panunutan. Abonado pa'y ani tatang iti gastos. Hangam, di nan pampanunutan dayta. Uwan Talakit di maisubli abas si ti gastos na. Bayaten kan kwa na. Tadi namat maitugot dayta, inton matay. Ket nagasat kayo ken kagawad duming, tada kayon to ti agtawid kadagiti amin asan ni kwa anay pundar da Chairman Gusting. Kumusta ti Eco-Park tayo, Rosa? Awan problema, ijay, tatang. Uray no mabayag basit ni nanang itinagpasyaran da apagilyan. Nanayas ti taray ti negosyo. Nasaya at no kasta. Ngam dito'y barangay tayo, problema dagiti salbag ngagtutubo. Pasaway da, pan-anawa da. Kasino ti akin anak ka dagiti pan-anawa? Dagitay ngay anak ti sigod a kagawad ng oposisyon. Manipod pa'y sipod. Uray kaano, problema ti barangay da. Ang mga nagprovokar damat, tatang. Kasta talaga, ta oposisyon dagiti naganak kadakwada. Tinawdawid da. Makuna nga rin a pamilya oposisyon dagiti Wen, addan to panawan da. Bayan yun, tatang. Ipanunutan nyo laidan itinasaya at apamuspusan. Tapno mapukaw dagiti oposisyon. Ay, Rosanak. Ay, puno akagurak da kagawad gurod, kan kagawad dilim, anapaglan ng oposisyon iti administrasyon ko, ng pulos, at disimkan iti panunot ko ti panang balas, wano panagaramid ko iti dakas kontra kadakwada. Ala ni tatang. Dagko na ngamin abalsan, wano pagaramidan nyo ida iti dakas. Anya nga ta, no ikan nyo ida iti pagpanunutan da. Barang makaamiris da, kat saan da nga agbalin a kontrabida. Kasanaw? Tay ko na da a reverse psychology. Mabalin mait. Engem kasanaw? Alaman anak ko. Mangibaga ka man, itinasaya at nga ramidain. Ay, naglawan natin nga Eco-Park, Rosa. Sakit nagdagsan mo ito yung pabit-bit mo kanyak abalon ta. Ano na ito yung supot mo aya? Sabakan apple day taabanon ta. Ano sa mo nabitbitan? Adayo ka di pa iti teritoryo na iti sunggaw. Asidigan, si Kamot. Tikat lakam ang mabambanog. 5 hektarya lang mo ti kalawat to'y Eco-Park. Hindi mo lalaungan. Kasi mga 5 hektarya ay nalawan ito.
Sakit pasangat mo't namin tinalan. Ano, Dom? Talaga hiking dito eh. Pagpag na. Saan nga aglugan ti agsawar. Ay, Dayta. Masungad tan ti Monkey's territory. Sumarsaro ng ti Turtles territory. Kaya't ko nga obserbaram to pa'y dagiti turtles wino pag-ong, Dom. Nakayayat mo't dagi jay. kaya't maasawon, addan tarakan niya pag-ong dito yung Eco Park na tatang. Adan. Ay, Aywan gayam jak pa'y gayam nasaukan ka. Ada pa yan pagpaitlugan ititukak kat nakapaado kamin. aya, di adamutan makuna frags territory. Adan inawagan mi dayta iti Froggy's World. Oh, ay mayata. Andang nga ron tukak a pinanaganan niyo ti Froggy. Adda, Dom. Jay kaunaan atukak nagitlog. Pinanaganan mi iti Froggy. Dayjay takin puli ka dagiti imadon atukak iti Froggy's World. Dayta, masungat tan ti Monkey's territory. Darasam, Dom. Ni, Rosa, uray na. Rosa, imunan. Nagpintas kang paisun dito. Nene, bakals. Ay, nagaw ng tibit-tibit ka supot. Ay, isublim ta supot ka. Balon mi deta. Ano, Rosa, awanan tay balon ta. Inagaw ti sunggaw. Mayamon, Dom! Sa kakinapon, dagitan ko naman. Kumay kakip din. Tabuyan ta dagito agsasalang at nagtisunggo. Ay, salbag. Gusto yan, dito Eco Park na katugangak. Oh, wonderful. Pinayabanda ka numat kayabkab. Chairman Gayam. Imbag tadakan guruod. Ba, Anak mo ti maysa kadagiti agtutubaw san ka dayay. Malon, karapas ko tayo ta. Kagawad tayo ta. Andol. Hi, Erban. Visit kayo. Sinaor da ide tibutos. Kagawad pa ilang na airpot ka. Next ka. Nanggag mo ti putot mo guruod. Talaga ti mawid king kapangas. nakainom labas sit iso akasta. Ang apay nga dada ditoy. Kan... Hoy! Apay ta kayo atanod. Apay abang bantayan yung tiyanak ko kan dagiti kakadwana. Talaga abambantayan da dagiti adik ngagtutubo. Bayat nga urayin da dagiti pulis nga upay mangyudong kadakwada. Nakadarumdan. Anya. Ayawan basol ti putot ko. Andi baro kagawid tan. Siyak ti makaammo kadagita atarod. Oh, unamot lano pud na good father ka nerpat. Ha? Hoy, tanda. Bad buyak. Ha? Timawidakin ka. Ha? Di ibaba. Loko. Anugnak. Ayop ka nga anak. Oops! Di na kon matiswan. Mga taon, bukukun niyo man lang ang dete alay. Agyaman ka. Tasan ngayon tuloy, dahipi nga inyudong. Dahil taputot mo agraman dagiti barkada na. Gorro! Thank you. Ang anya ti aramidam kadakwada. No anya ti aramidam di mon iraman ti putot ko. Yawid ko ni Andi. Sasawam si Kalakay. Sana kung nagawid di Jemper, no abalay mo. Ha? Ampuno na kami kanon ni Chairman Gustin. Ha? Saan ka na mga tol? Ampay niya.
bangarod na agyaman ni Gurod kan ka. Awon na. Talaga ang nagyaman. Alakot, sa apay la ko bangarod, tagbalbaliwan, tagajay apasaway nga agtutubaw. Patye ngagbalbaliw da. Isu nga inikak iday ti sabali agundaway da. Saan ana disiplinaan ni Gurod siya anak na? Ay talaga kasta. Naimbag tapinatgan ni Hipitikid daw ko. Adida ibalbalod dagiti ngagtutubaw tapada sa kida pagbalbaliwain. Uwan Ket adan plano kadakwada. Anyamot day ta. Urayem bakit? Siyak ti makaammo kadakwada. Leave it to me. Uray kita bakit? Pakairanudan to dagijay. Sandan ton apariko dito'y nagbugsutan. Pudno gayam nga dan dito deta putot ni Gurod kayat ni tatang nga disiplinaan. Wen, kadwa na dagiti kabarkada na. Ay, adadama na pimintas dito yun. Ado ti makita nagbaliwan ti Eco Park. Manipo da din na udi ayo umay ko dito. Medyo. Naggagatdamboy. Desidido da kadagiti na assign kadakwada at taraknan. Anya? Saan dan apumanaw ditoy, gaputay nampun datatangkan na ng idandom. At dan agaywan ije Monkeys Resort. Ije Froggy's World. Kan uray dagijay aginaw apagong. Maaywanan dan iti husto. Anya? Dagijay istambay kan problema ti nagbugsutan barangay nga adik agyandan diti farm. Wendom, naikanday ti trabaho. Nagnakamdan. Nagmayatay. Adun sapay yung tiyong umay dito at taga sa bali a lugar. Daytat exciting, Dom. Maray aw dalaunay kadagiti sunggo. Ni, aywan, ala dandanimot na lipata kon. Adamaraton dagiti sunggo. Pag-ong kan tukak inton bigat. Agbuya kan to. Anya, kasano na ita? Andayan nakam dati amo dati aglulumba. Agbuya kan to Tapno makitam no kasano ti panaglulumbada. Dagiti sigud apasaway nga agtutubo ti organizer dayjay apa contest. Kadagiti tarakan tayo dito'y Eco Park. Nagmayatay. Wendumeng. Iso nga inwaragawag datatang daytang event. Kas number 1 attraction dito'y nagbugsutan Eco Park. Maya, Trosa. Aywan Agsasarunon to dagiti event dito'y. Dayta. Tukar, maestro. Agsala ti grupo dagiti nalabaga. Awan sa bali no saan ada pag-ong. Nenay. Agsalad ang agpaisaw. Ay nang. Nagmayat kat gaya mo tinamayan na kadagit sarakan niya dito Eco Park yaw datang. Wenduming. Ala, ikimbot mo, sunggo. Sige pag-ong, ilad mo ng ikaradap, tabalay mo. Agsala amin dagiti taraken anagbado iti nalambaga. Kortesyaan nyo dagiti amo tayo. The Chairman Gusting. Kun kagawad Duming. Ma'am Rosa. Nay. Umayan na kita yung mangurti siya sunggong. Makisala kayo tatang. Ano siya? Ay, makasalsala. Uray awan. Makisala kayo tatang. Makisala kayo. Yan. Kasala men ang itisunggaw. Urawan. Yan. Taga-inap lagaya.
Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.